Protea longifolia, a black-beard protea. Protea opticifolia, limestone protea. Protea repens, the common sugarbus. Metalaceae densa, pink blommetjie ene. Felicia echinata. Mytinus acuminata, silky bark. This is my Mytis hottentoticus, matchstick pagoda. You can see the flower, the stamen head looks like matchsticks. So the name hottentoticus came from the Hottentots Holland mountain range here in the Western Cape. Toen ik die dag begon bij Harold Porter. Ik was een gewone groundsman. Wat onkruid uitgetrek het in die tuin homself. En toen ek besef my die naambore kies staan so in die beddings. Erika Perspicaua, Prince of Wales en so. Toen denk ek maar, okay, dis die manier hoe om plante se name te leer ken. Toen ek myself 'n doelwit gestel in die volgende 6 maande vandat ek hier begin werk het by Harold Porter, wil ek die helfte van die tuine die plante se name ken. En ek het myself so geleer, ek het die naambordjies in die beddings geleer, dan by die huis kos sit en op die briefie geskryf. En op 'n tyd toe die kurator van die tuin gesien, maar ek ken die name en so. En toe het sy vir my gevra of ek in die nursery wil werk. Toe sê ek definitief ek wil graag by die kweek van plante wees. So na as moontlik aan plante wil ek wees. En dis hoe dit begin het. Toen heb ik gezegd, ja, maar ik mik om tuinbouwkundige te worden en ik is gestuurd op cursussen. Het spoor je niet aan, je kan het doen, je kan het doen. En ik heb teruggekomen en ik heb toegepast wat ik geleerd heb. Ik is nu overdag een senior specialist in die nursery bij de Harold Porter Botanische Tuinen, waar ik planten kweek, ga zelf in die veld in, ga collect en kweek het zelf in die nursery. So dit is mijn beroep. Die vryheid wat jy binne in die veld het, nie kantore, mense wat praat hier rondom nie. Dit is baie geruststellend en so. Daar's nie stres van 4 mure wat jou vashou nie en jou baas wat jy op jou nek en sê, "Hoekom staan jy met 'n koppie koffie agter jou lesenaar?" Daar's nie van daai nie. Ek is in die veld, ek is op my eie. Jy is tussen die voëls, jy is tussen die plante en dis waaroor dit gaan. Van kleins af kan ek al begin teken. Nie eintlik geïnteresseerd gewees in 'n plant en uit van kleinsies, maar toe ek in die Eco-klub was, waar hy het genoem die ekologiese klub vir kinderorganisasies wat deur meneer Pieter Slingsby geran was. Toe ek daar begin in van 8 tot 12 of 13 jaar oud is, toe ek begin lief raak vir die plante. Op die skool het ek maar die gewone kunstklas bygewoon, dat jy moet gevat het daai tyd. Maar toe kan ek sien, ek kan teken, maar ek kan nog nie gepaint het nie. Toe het ek myself geleer by die huis, teen my ma se die huis se muur, het ek paint iewers opgetel, dat ek gekleer in. Baie moeilikheid gekry by die ouers, maar dit het my baie geleer vorentoe. Toe het ek eendag hier begin werk het by die Harold Porter Botaniese Tuine. Toe ek begin deurgaan in die boeke, wat die botaniese boeke is. Die proteas vir al wat my geïnteresseerd het. Toe ek gesien, maar hoe kan mense so paint en teken en so aan. Toe ek gedink, maar okay, ek gaan 'n bietjie navraag doen. Eendag hoor ek maar Vicky Thomas, een van die bekende botanical artists, bly net langs die tuin.
Toen ik eendag gevra of er kleur voor een sketch wat ik weer bezig was voor die tuin homself, voor hulle 50ste verjaarsdag. En ze heeft voor mij gezegd, hier is voor jou botanical art paint en 2 kwassies wat ik kan gebruiken. Ga tekenen voor mij een sketch en dan breng die het voor mij. Dus daar voor mij zomaar gemotiveerd. Diezelfde aan, toen maak ik ene klaar. Toen ik de next dag van het brengen, toen kan ze niet geloven dat ik jullie dan gepaint heb. As with a lot of artists who start off on their own, Ibrahim's work was in the beginning very flat. So he had very quick color matching and drawing possibilities, but he found it difficult to create three-dimensionality. And that I was able to help him quite considerably with. He's very, very good with plants and plant identification, and he notices things. So he looks specifically for interesting plant forms and rare plants. He chooses things that are intellectually interesting. Planten is beter als mensen voor mij. Hulle luister. Ek was staan, je kan je frustraties op hulle uitbreken, je kan je blijheid uit aan hulle spreek. En die stilte sê ook baie vir mens. Maar 'n mens is altyd, hy gee 'n negative comment of dit. En plante is challenge my elke dag. As ek hom sien, dan kan ek jou teken of kan ek jou vir iemand wys. Ek wil graag vir mense wys hierdie ding wat so mooi is, maar dit is waar dit inkom, bewaring. Jy kan nie 'n plant uit die veld net gehad, want ek wil graag vir my vriende die plant wys, en dis waar 'n painting inkom of waar 'n fotograaf kom en ek kan wys vir hulle, hier is 'n foto van die plant en ek nou lê die foto heeltyd in die huis. Nou kyk ek hom so as ek gaan jou paint. Ek gaan jou paint. En jy wonder altyd as jy 'n painting kyk, maar hoe kry jy hierdie kleure, want die kleure is nie in die tubes nie. Jy moet dit self meng. Dan jy try jou kalm meng, maar dit is as jy dit op papier sit dan lyk dit dieselfde nie. En dis waar Vicky inkom, maar vra ek, want sy is nou al jare in die bedryf en sy wys my altyd, okay, daar het jy verkeerd gegaan. Jy moet dit so maak. En dit wat ek altyd waardeer van 'n persoon wat altyd oop is. So basically for this, to see this painting, I see the dates like 1752. It's been, botanical art's been a long time in the art industry. So I can see it's make me part of this. And I want to be part of this long-lasting history. Botanical illustration started off as a scientific illustration only. The botanists need their plants described, especially new species. You have to fit in all the diagnostics of the plant. Sometimes you can't put the seed in because it's not ripe at the same time as the plant is flowering, and then the bulb is hidden, and so on and so on. Artists can do that, and they still find that the illustrations are better than photographs. Because you're illustrating a plant, you sit with it for 3-4 days, and you're looking at nothing else except the plant. So quite often, botanical artists will see something that maybe even the botanist hasn't noticed. So you get to know it really intimately. You just fall in love with the plants. It's just the detail. And it makes you really appreciate life altogether. It's not just the plants, it's how everything works and how important everything is, linking the plant to the pollinator, to the soil, to the environment, to everything. So once you start doing something like this, you become very, very concerned about the balances in nature. It's just natural. Botanical art is een baie belangrike rol, want dit is een van die maniere wat jy mense kan bewus maak dat daar sekere plante en sulke mooi plante basies in ons land is. As daar's baie faktore wat lei tot uitsterf van plante. Ek dink dit is meer mense onkundigheid van mense oor plante. En ek dink hoe meer botanical artists en kundiges bymekaar kom en meer workshops hou met die communities en hulle bewus maak hoekom hierdie plante so besonder is vir ons area. En dat dit 'n World Heritage Site is, wat moet ons doen om dit te behou en al daardie goedjies.
Vandat ek gehoor het van die Mammitas Hirtus wat besig is om uit te sterf deur die ontwikkeling in Betty's Bay. En dit was een van die plante wat ek op massas aangekweek het. Deesdae plant mense hierdie Mammitas Hirtus op hulle erwe. Dit gee jou gemoedsrus dat mense vat notisie van wat rondom hulle gebeur het. So you've got the most amazing things happening here. You've got, this is actually what is a flower. We're going to look at the coloration because we want to match it up so that we know where we're going before we start doing an actual painting. You would wet the surface so that it runs loosely. Can you see how it sort of fades off? And you can actually bray that up. Sometimes you can't actually see what the colours are, but it doesn't matter. You just take a wild guess and you think maybe it's a bit purplish, and then that's your instinct starts to kick in, and then you go with that, and then you can correct it a bit as well. But especially when you've got complex colours, your first instinct of which kind of colour it is usually quite correct. Remember from the top down? Oh, the red? Yes, the red. Okay. Oh, so it meets in the middle, okay. There you go. There you go. And the same way you apply when you the water, clean water. Okay. You see? Much better. Around the world, there has been a resurgence of interest in botanical art. The number of people that have gone to the Kirstenbosch Biennale to go and have a look at botanical illustration has gone up and up and up. There's no question that the best of them are true artworks, and they are being sought after, and people pay high prices for them for a very good reason. They're very good. Hierdie plant wat ek nou besig is een van die plante wat vir die Biennale gaan. Sy naam is die Gasteria. Gasteria grauserai is een van die medicinal plante wat vir die tema vir die Biennale is. Dis een van die plante wat my getrek het. Nie eintlik die gebruik daarvan nie, maar die mooiheid van die plant homself. You can't just go on to the Biennale. You have to be of a certain standard. So there is a panel that selects which are the artworks that are of a sufficiently high standard. But I have no doubt that he will have worked even harder than he did before, so the chances are very good that he will be on it, yes. Ek het 'n familie terugslag gekry. Eers was dit my ma wat baie sieklik was, en toe terwyl ek met die registrasie vir die Biennale besig was, en toe sterf my vader af.
En voor mij was het te veel voor mij. Baie dingen het gebeur. En allemaal mijn familie, gezin basis. Mijn zusters, mijn broers, alle allemaal is basis van, alle is dependent op mij. Wanneer ik zie alle personen in die huis, wat een vaste inkomst heeft en zo. Zo baie dingen het voor mij teruggetrokken van die biennale af. En ik heb het, wacht ik zal het sporen gewoon. En zien is, baie dingen is te veel voor mij geraakt. We've been working on a plant that we're gonna unveil here tonight. But before we unveil that plant, I'd like to call a young, really talented plantsman who works up in Harold Potter Botanical Garden. His name is Ibrahim Hal. And today, Ibrahim will be unveiling his painting. At the same time, while we're unveiling the plant is Strelitzia juncea. Verleden jaar, Pagamani, een van die tuinbouwkundigen en customers, toen hij van mij approach en zei, Ibrahim, hoe zal jij om hierdie plant voor ons te tekenen? Sê vir hom, ek sal baie bly wees vir elke geleentheid wat ek kan kry om te groeien in botanical art. En ek bly vanaand dat ek die geleentheid gekry om het uit te stel. This work really represents people getting exposure, people getting opportunities and getting mentorship. Daar is net één botanical artist in Sandby. En sy het vir my aangemoedig. Als ik aangaan met hierdie week, dan kan ik die next botanical artist voor Sandby wees. En dat is waarvoor ik nou in de NATO werk.